Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын ажва курма боюнча хадиси бар экен. Kimde kim ertel menen aç karın 7 dana jese, köz тийбейт, сыйкыр тийбейт, чакса уусу тийбейт жана башка. Кейбирөөлөр жөөттөр ойлоп тапкан hadis дешет, кейбирөөлөр чын дешет. Кайсыга амал кылабыз? Астагфируллах, бул жөөт ойлобой эле. Бул Сахih Муслимде бар риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Madina şaharının acva kurmasını kimde kim jetörü jese, lam yadurruhu sihrun ve lasam. Ağa sıyqırdağı ziyan tiyizbeyt, ağa uğda tasir tiyibeyt деген. Бұл hadis туғанда. Çünkü açkarım деген ал жерде жоқ. Бірақ ошол жерде жети. Madina şaharындағы жети acva kurbaсын жегенге, ошол күнү эч кандай сыйкырдагы тийбейт, уğda тийбейт деген.